Zbog trenutne situacije uzrokovane epidemijom virusa COVID-19, Raiffeisen banka poduzima brojne mjere predostrožnosti, a s ciljem zaštite zdravlja te ublažavanja negativnih efekata. S ciljem što manje kretanja, sve klijente pozivamo da svoje transakcije obavljaju online, korištenjem Raiffeisen internet bankarstva, mobilnog bankarstva te Raiffeisen bankarstva na Viberu. Preporučujemo plaćanje korištenjem kartica putem mobilne aplikacije M-Plati ili pametne narukvice. Na stranici raiffeisenbank.ba u svakom su momentu dostupne najnovije informacije vezane za izmjene radnog vremena poslovnica te druge relevantne informacije. Ukoliko ste u prilici, ostanite kući. Vaša Raiffeisen banka.